Ngize nedrama. Allegedly. Ngaza ukuthi indaba eziphuka namhlanje ke. Breaking news. Eziphuka namhlanje zithi iANC yase Gauteng province ibambene ngezihluthu kuba ngindaba yamaballot atholakale kwenye presiding officer. Amaballot angithi ngiyakhumbula ukuthi ulokhuzana wawina umasuku wawina wahlula uDada Murero angiyakhumbula so manje kuyabangwa ke lapha phela lapha sekuyindaba yamaslate ukuthi lesi sikafikile Mbalula lesi sikaPaul umbhabhatisi one side so manje kukhona ababone ngathi kune fire play lapha. So thina siyajabula ke mangabe ibambana ngehluthu kanje ngoba 2024 sathi masithi kunonyawo lwempene lapha thina siyazi ukuthi sithole more votes than that kwathiwa cha thina siyasangana ayikho leyo nto uma kukhethwa la eSouth Africa angeke iziyenzeke leyo nto these people aligiti banjani njani satshelwa yonke into le njoba silezi sitshelwa ngamajaji kancane kwamajaji ayavela ukuthi amajaji captured. So thina siyajabula ke ngalezi indaba eziphuka namhlanje Nkosi yami ukuthi hawu kanti kwaANC kunjani kwaANC abantu bakwaANC even beqhudelana bodwa bayarobhana bona bodwa hayi ake sishiyene indaba zabantu kuze kuthiwe sesithe